Selam i pozdrav, dobri moj narode, dobrodošli u moj novi video. Kao što znate, ja sam Mevla i vi ste na kanalu Kuhajmo sa Mevlom. Danas sam odlučila prije nego što počnem da govorim o bilo čemu, da pozovem sve vas da ostavite like i komentar, jer to vas sigurno ništa ne košta, a to meni jako puno znači. Puno mi znači svaki like i svaki komentar, jer tako sve više i više ljudi vidi za moj kanal i tako ja napredujem. Danas sam ženica moja odlučila da prvo da malo prokomentarišem jučerašnji video. Jučer sam vam pričala o situaciji kad smo trebali da produžimo vizu i šta smo sve prošli i otkrila sam čak da nemam otiske na prstima. Neko mi je rekao da je to zbog deterdženata i to. Ne, nije to. To se meni dešavalo i dok sam još i u školu išla. Jednostavno bolile su me ruke, prsti i tako. Kad odem sa mamom doktoru, nije ništa. Ovdje su mi ustanovili dermatitis, ali niko nije rekao da ću imati te posljedice i sada evo, tako je kako je. Danas sam odlučila da vam ispričam jednu šokantnu situaciju, za nas je jako šokantna i šta se sve dešava u svijetu, a opet sve zbog naših ljudi. Ja najviše volim, evo kad ja idem ovdje šetam gradom i kada čujem, milion puta čujem naš svijet, naš jezik, naša kultura, naše sve. I vjerujte da više mi prije sam bila sva sretna kad čujem nekoga, mislim, a nakon 6 godina nisam više toliko ni sretna, jer upoznaš 10 porodica, od 10 porodica samo jedna osoba, svi tih 20, od tih 10 parova jedna osoba je da razmišlja normalno. A što znači normalno? Normalno znači da cijeni vrijednosti. Za mene sve osobe koje cijene vrijednost, što je za mene najveća vrijednost porodica. I svi koji cijene tu vrijednost porodice i to vrijeme provedeno sa djecom i to, za mene je to normalna osoba. I osoba koju uvijek imate, kod nje imate bujruma, da dođete, da napravi kafu. Nije ništa teško i nije ništa problem. Međutim, takvih ljudi je sve manje i manje. Druženje se svelo samo za vikend. Ljudi su počeli raditi vikend. Šta ja znam? Ja nemam ništa protiv ničega, ali jednostavno mislim da je više ovome svijetu limit više je prevršilo sve mjere. Da li sam ja rođena kao ja u pogrešnom vremenu ili sam ja rođen zaostala, kažu mi zaostala, ja ne znam šta je tu. Ali hoću da vam ispričam nešto. Prije nekog vremena moj Armin i ja kad smo došli u Njemačku, ne možeš ti funkcionisati bez auta. A znate kako smo došli odozdo iz Bosne, smo došli, nemaš para, nemaš ništa, jedva da imaš da preživiš. I onda nudi se mogućnost kupovine auta na rate i tako ti se kao zaletiš, ideš da kupiš auto, ne gledaš ni od koga, ni kako, bitno je samo da se može uzeti, da se može plaćati. U tom momentu nisu bitne ni te kamate, ni ništa. I uzmemo mi auto i prvo auto koje smo uzeli, sve bilo u redu, sve super, i kad smo ga na kraju isplatili, do duše već je bilo i dotrajalo, trebali smo ga zamijeniti. Idemo mi zamijeniti za nešto malo bolje, ne zbog toga što mi hoćemo da naše auto dobro ili tako, ne znam šta narod misli, nego da bi mi došli u Bosnu svojoj porodici, ti moraš imati dobro auto. U čemu ću ja dovući ovu svoju djecu sigurno, nego u nekom dobrom autu. Ne mogu ja njih povesti na put dug 1000 km u autu koji će, ne znam, na svaki 3-4 km nešto spasti. I hajde, nije to ni bitno, uglavnom bitno je da se ono može uzeti, da se može plaćati, da insan ima volje da zaradi i da ništa nije teško čovjeku. Kad znaš, kad već odlučiš uzeti nešto što je skupo, onda trebaš biti spreman i plaćati to nešto što je skupo. I onda smo mi odlučili, uzeli smo to auto i sve bilo u redu. I sad kad vi dođete uzeti auto na financirung, ne na leasing, znači to su dva različita pojma. I uzmeš na financirung, i dok sve završiš zadnju ratu, onda dobiješ vlasničku i to sve. I mi smo plaćali tako 2 godine jer je viza važila još 2 godine. I sad kad smo došli kupiti su auto, zapravo moj Armin je išao, nisam ja ni išla,
Njemu su rekli platit ćeš ratu do tad i kad dobiješ novu vizu, kad ti produže vizu, onda ćeš imati mogućnost da produžiš plaćanje na rate i to, i da povećaš ratu, da smanjiš ratu, eto da uradiš šta ti želiš. I nama to na prvu svidjelo se super, možeš pojačati, možeš smanjiti ratu, odlično. Međutim, prošle su te 2 godine, sve je bilo u redu, da nikada nismo zakasnili, nikad ništa nismo zakasnili da platimo, stvarno nikad ništa. I milion puta oskudjevaš vama u nečemu da platiš svoje obaveze na vrijeme. Dok evo imam ja komšije, na primjer, kaže plate pola kirije. Kako uspiju platiti pola kirije, ja ne znam, niti sam se raspitivala ništa. Uglavnom plate pola kirije, pa pola kasnije, pa ne znam, ali uglavnom eto ljudi se snalaze svakako. I nama je došlo za 2 mjeseca kao ističe vaš ugovor, trebate produžiti, javite se vašoj auto kući. Kad smo se mi javili auto kući, kaže čovjek kad bude zadnja rata, onda ćemo produžiti, napravit ćemo, ništa se ne sekira i sve će biti u redu. I odemo mi za Bosnu i kad smo se vratili iz Bosne, stiže nama poruka da se u roku 15 dana javimo našoj toj auto kući jer kraj ugovora s tom bankom treba auto kuća ponovo da se javi banci za finansiranje da bi nam produžili i ok. I moj admin se javi toj auto kući gdje smo uzeli auto, nama stiže poruka, kaže zbog ljudi, zbog Bosanaca, tako, zbog Bosanaca koji su napravili problem u toj auto kući, dizali su auta, nisu plaćali, nisu čak su dizali auta i išli su u druge zemlje i šta ja znam, uglavnom ljudi su u totalnom bankrotu, u totalnom minusu, ne znam nija, da banka više neće da posluje sa tom auto kućom, ta banka, i oni ne mogu nama ništa pomoći, moramo isplatiti ostatak novca na kamaru. I kaže moj admin, zašto mi to niste javili prije na 2 mjeseca kad sam vam ja rekao da fino da produžimo ugovor, da se to sredi, da ste mi javili, ja bi se snašao, ne mogu se ja za 15 dana za toliki novac snaći. Ne može, nema rješenja, proba naći neku drugu auto kuću, pa onda ta auto kuća druga da ti pristane financirat. A u tom momentu moj admin je bio bolestan, on je iz kreveta ustaju, nije mogao voziti, ne svijestilo mu se. I on je tako jadan vozio, ne znam nija, uglavnom bio je u tolikom problemu, ali eto bio sabran. Išao je, rješavao je, uglavnom mi smo nekako snašli se za pare, platili smo, auto smo isplatili, ali hoću vam reći, ženice moje i ljudi moji, evo koji me gledate, na toliki smo problem naišli samo zbog naših ljudi. Ja kad ovako govorim i milion puta mi u komentar napišu kao jesu li najgori naši ljudi. Nisu najgori naši ljudi, ali narode moj, vidite šta je nas snašlo. Znači i to fino piše, znači mogu vam papir uslikati. Zbog Bosanaca koji su napravili problem u toj auto kući, ne može se više raditi financiranje Bosancima i tako. Mi smo znači ostali zatečeni. Da je napisano bilo šta drugo, ja se ne bi iznenadila, ali zbog Bosanaca i tako, narode moj, potresa čovjeka, ne samo zbog to, sve živa glava nadoknadi, sve će se to platiti. Nama je došlo pismo da ako ne platimo to sve, da će nam oduzeti auto. Znači šta si radio 2 godine, šta si plaćao, ništa, oduzet će nam auto. Ako sve ove kilometre što se prešli moraš platiti, znači mi smo stvarno jedna poštena porodica, nikad ništa nismo zakasnili da platimo. I kad je nas to snašlo, mi smo bili u velikom u velikoj sikiranci, mi nismo znali da se to može i riješiti, tako je, hvala Bogu, riješilo se. Za nas je to u tom momentu bilo nešto što je neprevaziđeno. I ženice moje, hoću vam reći, od same vize, od uzimanja auta, od uzimanja stana do ne znam čega, do samog preseljenja u ovu zemlju, toliko smo iskušenja prošli, toliko smo svega naslušali se, najeli i napili, što kažu najeli se i napili priče, a tačno jesmo, da ništa više nas ne može
dotući. Milion jučer komentara, prvi komentar je bio dosadnosti. Onako, ja samo gledam, možda bi prije ona prijašnja Mevla sjela i plakala, ali ova sad Mevla, ova u šta sam se sad pretvorila, ništa, nema suza, nema plakanja, boga mi sam neko drugi. Tako, ženice moje, neka vam ja budem kao jedan veliki motiv i sve ženice koje nemaju samopouzdanja, javite mi se, ali ja ću vam sigurno ako ništa drugo, jednom dobrom potporom, jednim dobrim vjetrom u leđa pomoć. Jer meni je najveći vjetar u leđa moja mama, moj muž, moja djeca. Zašto moja mama? Moja mama čitav život žena koliko je mogla i koliko nije mogla, nikad nije dala na nas. Mi smo uvijek bile u pravu. Kad bi bilo ko šta reci za nas, moja mama nikad nije dala na nas, mi smo uvijek bile u pravu. Zato što je to stvarno žena koja je stajala iza nas i to se vidi. I jučer sam dobila jedan komentar, kaže vidi se da je vaša mama uz vas stajala i da imate odgoj. I stvarno jest. Moja mama je jedna posebna žena i hvala mojoj mami do neba što je uložila sav svoj trud u nas, u naš odgoj, u mene, u sestre, u brata. Hvala joj na svemu i hvala mome babi koji je od ništa napravio nešto i koji je, što je najglavnije, što su napravili dobre ljude od nas. Ženice moje, nemojte dozvoliti da mi kao Bosanci gdje se pojavimo budemo uvijek crne ovce, ali vidite da je to tako. Daj da budemo malo bolji i da podignemo malo svijest ovog našeg društva. Gdje mi to idemo i šta se to dešava s nama, ja ne znam, ali da je dobro, nije. Evo žene moje, ja sam došla u grad na posao, ode sad da odradim to što trebam, nije mi teško, stvarno mi nije teško i nemojte ženice moje uvijek zamislite da ima čovjek koji je bolestan da bi jedva dočekao da ustani. Meni tamo napišu komentar, možeš li mi dati 100 maraka, ovo ono. Nemam ja ljudi moji neke pare da bi ja sada dijelila. Ja imam, moj Armin ima roditelje, ja kojima u svakom trenutku trebam pomoć. Nisu oni nešto imućni. Znači nisam ja sada neko humanitarna organizacija, ali ne znam što. Ja sam žena za sebe. Žena za sebe, borim se kako znam i umijem. Tako i vi ženice moje. I nemojte da vas dotaknu nikakvi negativni komentari. Tu vas samo može nek vas samo to postakne na nešto bolje. Nemojte dozvoliti da vam neko vaše samopouzdanje ruši. Niko. Tako ženice moje, ljubi vas, voli vaša Mevla, do svakog idućeg videa.